Faigo alikima anga lukuma fu wilutu meja. Wapikin kengi deki gau fu umufika aini awoko makandi duwedu makandi bika awoko fu wilutu meja na alawi edu emakandi. Aida fu wilutu meja nataki wego yusuku nyusu cha kungu wepachi boshko pugui ujenya pishi tu wemeke live pe awe kengi denki chalanga ulafu nataki au men programa jaini wilutu meja na san iwani sai poti bun sai wan sabi ne ekoluku wilutu meja bika na men programa wawi. Saide meke we meke a video yaso we meke bika wansani epasa ini wini no na social media pe wa make sure teke en ka kiti taki aba wansandi pasa omenten en nati defoshi akotaki ameka video fu taki wansandi pasa ngen omenten kaba sana sandi pasa ngen anya video fin ay taki waman fo selling di doangi anga tanga sonde abewani en abeyon sama ikutu esene sangi we eshki taki so wansan pasa ay ni wini ne wilutu media apaching en tenate tasani de ipache taki omelolo taki ma wani piki utaki alikima anga lukuma fulutu meja abiso sani di ino mangoden tapu gau so bika asanje pase aso anawa konsani yu ya mushenki wa konsan bika ukishu taki na menta sama janya sani mana ameshwa teke enka kiti enge indicatifu taki abasande nawa so sani wani piki utaki wilutu meja ewoko netapu tanga ma umo fustantu taki awoko ne tapu tanga wa mande na weshkifi alasani sawo idu fu cha kwa feshi sogao bika asani yaso sone fegete amugwalanti efasa ya pasa enke fa sama de takin to anga fa de ta sama taki amugwalanti wa mude ya takin fuju mu takin kande takin fu make buzz ne tapu na kaba bika wa mukolu wi asani uye en ushende sama senengwi chai pitaki so asani pasa side make wa takin ne tapu pikile sama taki woko ne tapu ma awoko do woko ne tapu umuteke utenfu woko ne tapu bika asanya awasandi yu yamango na ipache konso eke fa video wa meje yaso ka aumen sama kane eden kitaki na konwe teke sanye pati wa teke sani kon na we pati sam pasa chogo no na pesa pasa anga te wansani e pasa ke fadisha e pasa ya bifu woko wa hita fashi na se fashi asanje pasa no na pe tego na pe na information go suku no na pesa nye pasa na pe isabi wa mwe buya aini awoko abu fashi jamu du famu komoto bete bika alade na leli yeli meke we teke witefu woko na sanya tapu anga de sama du mo woko ne tapu fu chawa yepi kombika aide fasanje pasa no so anawa ko mpikisani yepi mu kon efu asam pasa nke fa pasa tu bika tidena de wa makona utaki sande sama taki na swa pasa tu umaya na lanti wo osabi taki asandi pasa so di jo wo ko netapu a swa pasa tu na wa yepi mu ne mekeja sam pasa so de ome sama sinyo mesanyu de meke want to live at TikTok pe mi se fi ya live TikTok pe mi tagi de sama taki wilutu meja o ko na san tapu angaten en abon fashidi sa wo ko na san tapu ya makona itaki sai wani taki na san ya tapu konso pelanti okwaini ala de sama jo taki wansani aini asani yaso imusabi bakata taki di akwa tuto fu taki imantaki baka ena jo kwayu nya de fu de kwayu umaya awameja ou déclarer awan lanti sanwedu o ma opoti na bigitaki o mesandi du o mesan konso a bon fashi jamudo so iden sama didi uganya life nape utagi na taki asani amu konto wa buzz TikTok tutaki ala sama etaki fanya fujo mutakin sonde aye pibika usafika itake namo mafu wa gwade sama a privé dia sa miti ju sabi taki sa miti bika uyetaki de sama go témoigner mafu de sama go témoigner na umumeke amochi gide sama fu chade go na peshi fu de woko ne tapu da to taki de mgol na ti fu de woko na san tapu na so witaki tagire taki wefika winombu ugiwi efu wani contacte wi fu umeke amochi fu woko ne tapu fu chango fawe o chango bika wishifa uma awameja do taki wansani bisa majo alikiwi kande fu kon akshu so sani pe usa chango mo fawe ne na woko dube wani poti anakwaini bakalati misef meke mochi fu go ondo suku go mo fawe gomiti abo inendi de kai anya sanya so sefi futaki ange gomiti amensho sefi di meke video abo idi nen kai anya sanya so atagi taki gantangi fudu meke aten fuko taki angawi fu giwan pishi taki fu mitaki ma mi tide mi apoi ko taki so wansani mo bika de sama taki sade wani kaba en na mi musabi taki asanje taki yaso anatu aswabo itayiwi amensho di beleng amensho tayu taki en tide a mantaki sanfu asande mo biken afukati tiki ataki futaki kaba na ange afukati owoko na santapu gomo fawe aswame shota yiwi bakate mi bele bala mi tagi bala taki asomi gwa hisisa ne mi takange bikana waye pu esuku pucha sango mo fawe bika wikishifu yetaki aumeta sama jaini asani ja so ide sefete na umumeke mo tanga fasana ya pasaso tu meke
o ye atofu asanya mu stop bika amu jaini wini fu tego anya saya imusuku fu ye na ala dese yama ye wa awase na itaki na so enkifata se mataki aso pasatu imusuku fu ye na ala dese fa pasa fu asani mugo bu na fashija mugo ne na mochi du meke tanga meke ugo michi de sama atama fieng du ugo michi amesho di meke video wesheng aini live TikTok PD sama itakange abun taki de sama itakange ma efu komiti fu wancha wana kongi ne kande anaju wancha kongi ya wani wanga iwoko ne tapu umaso efia wani wanga iwoko na sanfiyu tapu wamadu gansani tumishi bikaide fasani nafu pachen usapache ko na afika nape madu pache na fashi jamu bunja mu kumoto mu fu save ma save fu alasama mu fi save anya santaki okay so wasa ningone tapu ma dingone tapu a chaugi ko gimbakateng isabi and deta sama di save jaini amu fi wa fashi takade du pachen na teke o teke wase we pachen fu alasama mu woko na santapu samo fu amu komoto boni na idei fu witu meja tidemeke tidenade wateke parti bulu ma we woko ne tapu fu kon fu soide sama di janya saya so efasan ya pasa kefa apasa tu de sama wa mkibi umteke wa dekati na ugo wisha na umayoko ugo meke moichi and de sama de sabi sama saya fu macha de sama gona peshi umchade goda de peshi pe asanya mutaki dato na ke lanti fashi asanya mukutu menga yaso usatake fte uweli meke ume live TikTok take ume fale ke ma fasan ya do na de peshi pe amudo una ofene wa no wini nena atakiri bwancha kwa feshi ma wemeke moichi tanga fu woko ne tapu go de sama de woko nga wini tapu u de welcome fu woko ngene tapu fa go mo fa be gantangi fu alikima ngalo kuma fu lutu meja